matakana te whakaruruhau o te mōna o Awanui. The fluency was amongst our Klauea kuia. So those of us that were lucky enough to be around at the time, we learnt, because there are a lot of kōrero on this island that pertains to us specifically. I te kimi au ētahi hoa kōrero Māori, engari ruarua noiho. I haere au ki te wānanga, ki te kōrero ki ngā kaumāto te wāhi ka whakae koutou kia whakatū ahau i tētahi akomanga reo Māori. Ko tētahi o ngā hua matua o ēnei akomanga, ko te whakawhānui ake te reo Māori i roto i tō rātou ake kāinga. I ki te ai au, ko te karaua me tana mokopuna, ka tae mai tōku pāpā me aku tamariki i tēnei rā, so e toru ngā reanga. I started my reo journey about 30 years ago. For me, it's mostly timing related instead of age related. The reo for me is about being able to communicate and understand what my mokos are saying. Because I've got a 5-year-old who's fluent. I'm ready because I'm home, back on the marae. Learning at the marae, there are many advantages. It's still great learning in classrooms, but if you have the opportunity to learn at home, there's no comparison. The wānanga doesn't just pertain to coming here and learning the reo. It pertains to everything that surrounds us on our islands.